Dobro večer svim gledateljima TV Jabuke. Ja sam bioenergetičar Đuka Bajić, a ovo su moji pacijenti bivši i sadašnji. Naime, ja sam u Zagrebu već negdje 2 mjeseca, došao sam iz Splita, radio sam u Splitu, Zadru, Šibeniku, Rijeka, sada mi je destinacija Zagreb, u Zagrebu radim, Palmotićeva 38 na 1. katu, tu radim i tu ću sad ostati stalno u Zagrebu. Ovo je da predstavim gospodina, gospodine, ćete da nam se predstavite vaše ime i prezime, molim vas. Orešćanin Gajo. Orešćanin Gajo. Gajo, jeste. Recite mi, Gajo, koliko imate godina? 81. 81 godinu. Jeste. Šta ste po struci, šta ste po zanimanju, šta ste radili u životu? Diplomirani pravnik, sudac u mirovini. Diplomirani pravnik, sudac u mirovini. Gdje ste, koliko jeste radili sve u sudu te godine ili? Širom Hrvatske. A širom Hrvatske. Gdje ste radili najviše na sudu? U Zagrebu najviše. Zagreb, Prvi most, Petrinja, Sisak, Karlovac. I sad ste u mirovini, jel? Zasluženoj mirovini, što se kaže. Tako je. Recite mi, kad je počela vaša bolest da se pojavljuje, ovo zbog čega ste bili kod mene? To je bila glavobolja, vratni dio kralježnice, lumbalni dio, jednom riječju degenerativne promjene koje su nastale na cijeloj kralježnici, pa su vas jako boljele noge, to je bila u pitanju periferna cirkulacija, pete su vas jako boljele, stomak jako boljela, prsti ruku su vas jako boljele. Artritis, jednom riječju, da. Recite mi, pre nego što ste došli kod mene, jeste se išli gdje liječiti u bolnicu i kakvi su tamo rezultati bili? Jesam svuda, nikom nije mogao pomoći ništa. A nisu vam ništa mogli pomoći? Nisu. Koliko ste godina išli po bolnicama? A išao sam od 2008. pa do ove godine, početkom ove godine. Gdje, u kojoj ste bolnici bili? Išao sam kod privatnih doktora. A privatnih doktora? Do profesora Grbavca. Kako ve? Profesor doktor Grbovac Željko. Grebavac Željko. Grbovac Željko, Svačićev trg, broj 2. Vi ste išli kod njega zbog? Kod njega sam išao na pregleda, a on me je slao još kod nekih 10-ak doktora i psihologa, koja ja sad imena ne pamtim, ali od toga imam u stanu nalaze sve. Znate kad sam donio kod vas u jednu vreću nalaza. Da. I ko vas je preporučio kod mene da dođem? Ja sam pročitao sam vikend. U vikendu, koncem kolovoza ove godine. Ne znam koji broj. Dobro, u Jutarnjem listu to je bilo, da. Zadnji list. Da. Jutarnjem listu, tako. Da. Dajte mi recite, vi ste došli kod mene i mi smo imali jedan određeni broj terapija, imamo mi još terapija i tako dalje, trebam još da se pozabavim sa vama. Recite mi vi, od čega ste bolovali sve? Vrtoglavica, glavobolja, kralježnica, artritis, pete, koljeno desne noge, crijeva, vrat s desne strane nakon operacije
tumora. Od 2000. A to ste imali tumor tu, jeli? Tumor I to ste 2001. operisali, onda su glasne žice povrijeđene, vjerojatno tako i ostalo. Da, jošni živac povrijeđen. A jošni živac? Tako da ne vidi. Aha. Bio sam u operaciji Aha. od profesorice Štigelmajer Nede, ona je sada u mirovini, na Rebru. Jedna divna, fina profesorica, ženska, fina. Da je pozdravimo putem televizije. Možemo. Kako bi rekli, pozdravljamo doktoru, profesoricu. Doktoricu, profesoricu Štigelmajer Nedu, koja je radila na Rebru, a sada se nalazi u mirovini. Lijepo je to od vas. A nadam se ako ona bude gledala da će ona biti sretna sa lijepim ovim pozdravima. Onda idem kardiologu, profesoru, doktoru znanosti Antonu Šmalcelju u privatnu ordinaciju, doktor Miroslav Bates, Svetice 15, jedan divan profesor, kardiolog, da taki na svijetu ne postoji bolji, ni finiji, ni kulturniji, ni ljubazniji od njega. Što se tiče njega, odnosa prema njemu, dao bi glavu za njega. Kad bi neko htio da ubije njega, ja bih rekao, molim vas, ubijte mene, neka profesor živi. Ne samo zato što je mlađi, nego što je čovjek koga se ne može naći kao takvog, kao on, takvoga. Gospodine Gajo, vi ste meni u jednom trenutku spomenuli da vas je jedan kardiolog poslao kod mene. Je li to taj o kome pričate? Ne. Ne. Ja sam ovo kod nas došao po ovome i štampe. A i štampe, aha. I štampe. A dajte mi recite, jednom ste spomenuli da ste bili u jednoj bolnici, da su bili jako neljubazni prema vama i da su se bahato odnosili prema vama i tako. A to je bilo na Rebru, ne bi to da htio. A dobro. Moram k njima ići ponovo. A morate Ponovo, znate. Dobro, bilo na Rebru. U vidu je operacija. A u vidu operacije. Da, aha. pa sad znate. Mada, bolje onda nećemo spominjati. Da, to ne spominjati. Da, nećemo spominjati imena, prezimena, uglavnom to bilo na Rebru i... Ovo dvoje da, treba ćete i naravno još. Profesora. Da, ovo ste lijepo rekli za kardiologa, profesora, da. Jesam. Svaka čast, da. Dajte mi recite, kakvi su bili odnosi između mene i vas za vrijeme terapija? Između vas i mene, odnosi za vrijeme terapije bili su na najvišem nivou. Na najvišem nivou. Kulturni ste bili, pristojni, fini, taktični i sve najbolje mogu reći o vama. Kao čovjeku, kao jednom Božjem stvorenju, biću, a ne kao običnom čovjeku. Dakle, velika razlika između vas, ostalih ljudi, kao s ovim profesorom kardiologom i profesoricom oftalmologom. Da. Sad da pređemo na stvar liječenja. Ovo sve što smo ja nabrojao, od čega ste sve došli, kod mene vas je dovodila vaša ćerka, ona je doktor ekonomije, jel tako? Doktor ekonomije i ovih je dana bila negdje vani, išla zbog svojih poslovnih aranžmana. Nemojte njima reći. Ne, da, nju ne spominjem, ali spominjem ko vas je doveo faktički da niste mogli sami ni dolaziti bez nje, a sad dolazite sami, jel tako? Da. To sam samo htio reći, ništa drugo, da. Recite mi, jeste zadovoljni sa mojim terapijama i jel vam je bolje? Pa jesam, zadovoljan sam. Prestala me vrtoglavica, prestala je prošla, kako se je prošla. Vrtoglavica, glavobolja, kralježnica,
još malo desno koljeno, ispod koljena, još malo me to boli. A peta? Pete? Peta i ruke, artritis me prošlo potpuno. Znači, s tim nema više problema. S tim nema problema. Znači, samo još malo ispod lijevog koljena. Ispod desno. I to ćemo srediti. I to desno ćemo koljeno. srediti fino. Desno koljeno. Desno koljeno, da. Da. Recite mu jednom riječju, vi ste zadovoljni sa mnom i sa mojim terapijama. Najzadovoljniji. Najzadovoljniji. Kada sam išao Gospodu, Bogu s neba. Da. Zato vam ja preporučujem, imate moj broj mobitela, čuvajte ga, što se kaže, vi imate koliko ste rekli, 81. 81 godinu, znači ne idete sa godinama dolje, nego sve ste stariji i stariji, pa za ne daj Bože, ako se šta desi, da dođete ponovno kod mene, Hoću. da vam ja pomognem. To ste mi rekli već. Da. Hvala vam lijepa što ste tako ispričali lijepo o meni, bili ste ljubazni i puno vam hvala. Ništa nisam lagao, rekao sam sve, istinu, iza toga svega stojim, dušom i tijelom. Pa vi ne smijete lagati jer ste bili sudac. Tako je. Tako je. Dušom i srcem stojim iza toga. Da. Dobro, hvala vam lijepa, gospod Gajo. Evo imamo drugu moju gošću, odnosno mog pacijenta, gospođa Dragica, ona ovdje isto iz Zagreba. Pa, gospođo Dragice, recite nam koliko vi imate godina, s kim živite, šta ste radili u životu i tako malo, kratko. Imam 69 godina, sada sam u mirovini, radila sam u zadnje prije mirovine kao matičarka po mjesnim uredima, a živim sa suprugom, na selu živimo u Remetincu, tamo blizu zatvora. I tako, bavimo se malo poljoprivredom, sve to. To su, držite neke kučiće, mačiće. Svega ima, ljubitelj sam životinja i imam svega i tako. I ja sam isto tako, za vas sam pročitala u studiju Jutarnjeg, a prije tog borim se sa nesanicom. Imam dijagnozu poremećaj usnivanja. I prvi puta sam došla još 2005. godine kad je moj liječnik, obiteljski liječnik, nije znao šta bi više mi dao. Pitao me, bi li vi išli psihijatru? Kažem, zašto ne bi, moramo to. Jer sam imala nesanice i to je jedna specifična vrsta nesanice koja ne da ja nisam mogla spavati, nego sam imala neke trzaje, neke čudne trzaje prije toga. I psihijatrica je ustanovila poremećaj usnivanja, jer kad bi zaspala više nije bilo problema, onda bi spavala do jutra. Samo je bio problem usnuti. Tako da sam se ja od 2005. išla sam jedno vrijeme na psihoterapiju. Psihoterapija pomaže, ali iza svake te psihoterapije slijedi i lijekovi neki. I onda vam oni daju jedan za drugim te antidepresive i to koje ja uopće nisam podnosila. Jer ja taj svoj poremećaj nisam nikad osjetila preko dana, nego tek na večer, prije spavanja. To je bilo točno poremećaj usnivanja. I ja sam, evo, tu sam baš zapisala koje sam ja te sve tablete pila od psihijatra, na preporuku psihijatra. Amizol, Zolof, Praxiten, Xanax, Fevarin, Kalista, Serpentil, Lekotam. Nijedan od tih lijekova meni nisu pomagali. Pomagale su psihoterapije na koje sam išla, recimo kroz godinu dana, svaka 3 mjeseca, jer svaki razgovor pomaže, ali poslije svake te terapije je trebalo i neki lijek, ali kojeg ja nisam podnosila. Onda sam kombinirala, jedino mi je Sanval, ali i njega sam ja trošila predugo, tako sam postala već ovisna, dok jednog dana sam prekinula i s tim i toliko sam se trudila i htjela se riješiti tih tableta. Onda sam krenula s ovim prirodnim lijekovima.
ali to nije pomagalo. Velim, mučila sam se sa tim nesanicama jako. Ja bi, ponekad sam mislila, radim cijeli dan, recimo, radite u polju, kopate ovo, ono. I mislite, sad ću zaspat ko top. Ma kakvi, ja legnem umorna, ne mogu zaspat. Ova godina mi je bila posebno stresna. Muž mi je bio 3 mjeseca u gipsu na štakama. Poslije toga je bilo mjesec dana pauze, pa je ležao 3 tjedna radi sepse u bolnici na infuziji, a ja sam samo pila tablete i postala sam pravi ovisnik. Ali sam onda šta god bi zadnje što mi je psihijatar dao bio je onaj kak se zvao, Dormikum od 15 mg, ali taj Dormikum je mene previše, drugi dan sam ja osjetila da nisam prava, znate, da me je umrtvio. Izazivao kontraindikacije. Da, i onda sam pročitala na televiziji, vidjela Dormirin, pa kažem, ajde idemo probati to, pa idemo probati ovo. Pa sve što sam vidjela, ja sam to sve isprobavala, međutim ništa nije trebalo. Na kraju Sanval mi je najviše pomagala, ali sam već jako postala ovisna. I više nisam znala šta bi. Cijela ova godina mi je bila takva konfuzna, neispavana, od silnih tableta, malte ne, postala sam već ovisna. I onda sam pročitala za vas, nazvala sam vas i vi ste mi rekli da ja to mogu riješiti. Rekao sam preko telefona, gospođo dođite, ja ću to riješiti. To je u mom domenu, ja vam tu mogu pomoći. I onda sam ja došla do vas i prvi dan kad sam se vratila sa terapije, mislim, osjećala sam se opušteno, smireno. Tako da je ta terapija izgleda djelovala od prvog dana kod mene. Iako vi ste preporučili da se ne smije ni prekidati naglo sa tabletama. Je, to je bila riječ. Onda sam ja uzela tu večer sam uzela pola tabletice, koja mi inače nema šanse da bi ja od pola tablete zaspala. I tu večer sam ja zaspala sa pola tablete. Eto vidite. Drugi dan nakon terapije opet sam uzela moje terapije. Vaše terapije. Uzela sam opet pola tablete, opet ja zaspala fino. Treći dan mislim ja, pa probat ću bez. Ne moram, probam ja bez tablete i ja zaspim. I eto, od treće terapije koju sam kod vas obavila, ja više ne uzimam tablete. Lijepo spavati u komadu? Lijepo spavam u komadu do jutra i sve. A još nešto što je bilo interesantno, ja sam prošle godine obavila pregled madeža, jer sam kompletan pregled i pronašli su mi jedan madež koji je bio problematičan i to smo lani odstranili kirurški, ali su mi rekli, vi ste u toj rizičnoj skupini, svjetla put i puno madeža. Vodite brigu o tome. I meni je ovdje ono što sam pitala sa vas, ovdje mi je počelo rast nešto početkom godine, nešto kao kombinacija madeža i bradavice. Međutim, kak sam ja bila sva u tom nespavanju i tome, ja sam prvo s vama samo o tome razmišljala i mislim si, ići ću ja s tim dermatologu krajem godine, kad nek to raste još. Međutim, šta se desilo poslije 4. terapije kod vas? Ja ovako po čelu vidim da nema moje bradavice. Šta sad, idem brže pogledat na ogledalo? Nema. Jedva sam čekala da dođem drugi dan do vas da vas pitam, pa je li moguće da je to nestalo? Zato što sam ja polagao ruke vama na rukama, vi ste, na glavu, vi kažete pa ja vama. I to je vama nesvjesno. To je meni nestalo. Nakon 4 terapije. Eto, vidite, da. Tako da sam ja prezadovoljna. Ja sam završila kod vas terapiju, ja fino spavam, što nisam spavala cijelu godinu, nisam ja spavala bez tableta. Hvala Bogu. Ja sad spavam evo bez tableta i kao što ste obećali da će to tako i ostati. Tako. Hvala Bogu i hvala Đuki. Tako je, hvala Đuki. Hvala mojim dragim pacijentima. Molim vas, gospod Đuka. Recite. Ja bi još jednog profesora pohvalio na Rebru. Recite. Patio sam godinama od nesanice, nespavanja. Kad mi je majka umrla. Išao sam u nekoliko bolnica, nisam mogao dobiti pomoći nikakve. I gledao sam prije nekoliko godina na ekspertizi
profesora, doktora znanosti Veljka Đorđevića koji radi na KBC Rebru, Poznati psihijatar. poznati psihijatar, pa sam ga nazvao telefonski i zapitao, gospodine profesore, slušao sam vas na televiziji, na ekspertizi, kada bi mogao doći kod vas? On mi je rekao, dođite toga i toga dana, toliko sati. Pa sam k njemu otišao, bio sam nekoliko puta kod njega, dao mi je lijekove od kojih sam dobro spavao i na koncu me proste izliječio Hvala Bogu. taj profesor Đorđević. Lijepa pohvala, baš mi je drago, baš mi je drago. Đorđević je inače poznati jedan od najboljih psihijatara u Zagrebu, i mnogi ga moji pacijenti hvale. Da, dobro, ja sam... Sad jednoga imam okulistu koji je dobar, a on je strog, njega ne bi smio bi se ljuti. Okulist, strog. Strog je ljutio bi se. I ne bi ga htjeli spominjati. Ne bi smio. Nemojte, onda i nemojte, da. Ja vam se još jednom u ime televizije Jabuke, u moje ime ja vam se zahvaljujem što se dalo ovako lijep iskaz i meni je istinski jako drago što sam vam pomogao. Poručujem svim gledateljima TV Jabuke, ja sam, ponavljam, Đuka Bajić, bavim se bioenergijom oko 30 godina, prvi i jedini konzultant sam u Hrvatskoj, prošao sam više od pola Europe, prošao Rusiju, bio sam tamo na seminarima, kongresima, 3 puta u Moskvi, prošao sam Indiju, bio sam u Kini, bio sam gore, prošao sam komplet Švedsku, skandinavske zemlje, Njemačku, Francusku, na Islandu sam bio više puta i tako dalje. Pa eto, dragi gledatelji, ako imate bilo kakvih problema sa zdravljem, slobodno se obratite. Ja sam u Palmotićevoj broj 38, moje radno vrijeme ujutro od 9 do 12 i popodne od 16 do 19 sati. Sve što bude u mojoj moći i u Božjoj moći ja ću vam pomoći. Moje uvijek na prvom mjestu kažem Bog pa ja i nadam se da će biti rezultata. Ali molim sve pacijente koji boluju od raka, leukemije, paralize, epilepsije i težih ovih oboljenja da ne zovu, jer u tom slučaju ja im neću moći pomoći. Jedino kod koje mogu bolesti da pomažem, to je bolest kralježnice, glavobolje, migrena, psihičke smetnje, cirkularne smetnje, astma, bronhitis, bolest probavnog organa, dobroćudni tumori, miomi na maternici, ciste na bubrezima i tako dalje. Znači sve ostalo osim koje sam naveo ovih teških bolesti. I to bi bilo sve. Još jednom hvala lijepa i laka vam noć.